Ni tariki 10 Januari 2025 nkwato ni kidi Nteto cia Weru Thaa Mugwanja bitawa MUTEMBEI advert. Tukiambiriria Musiasa Elias Murega nethirite akiuria bunge ba Meru batire ngwataniro yo ni kwithira ikubiria Meru kenda bethira bakiona witira mbere. Murega na menede timu bunge wa Weru Mdaundi akiwa nethirite tianiria barabara cia icigo kiu akiwa tukumenya ni itumi na ri kamitine ya barabara kiri bunge nene Ntubo ni butumite akawa nende ya bunge ba Meru ni batire kwithira baukira torone na kuona kadibara babadingire kura ni bakuona witira mbere. Kwenda kulinkania member of parliament baratu nabo their collective responsibility ya kurobi for project other Meru County. Otherwise tukaendelea kwagia maendeleo nonto but united towards something ira egutethia mu Meru. Ni migambo ya musiasa Elias Murega wethirite akiorota bunge baja Meru mono mubunge wa North Mdaundi akiuga njira imwe gicigo mbunge kiawe chitegwitirika na nitoka njira ici ciatejanirwe kinya nyume ya kwithira kigina ne kiuma kiri thirikari ne cha kumithondeka na akiuga bunge mubunge uju Raim nethagirwa rikiri kamiti ya barabara kiri mbunge nene. For example, as a county government nyuma as a Korand na umenye njira era ni tumirika era mono ni antuba judiciary gatumirika county assembly gatumirika kiri antubarand lakini njira era are among the county area chiari extend from the bypass ekurukira egwathania ne mwendanto emwandanto kethirire project okara more than 10 years it addresswa taizi tukwario ntore kithoka ni planete maandamano zatumiritwe project ugategera njirere kugwathania Ruire ikeze kaumira ara junction kethiri kabisa ngari itikumba gutumira njirera bwega intere igwetera. So the question is Mheshimiwa for example Raim Daud orea every year apart from tukariria CDF na Arua ndenda twaririe mbecha ira nyingi itiomba kwarirwa bienine na receive between 60 to 70 million through KERA mbecha ira chizaira through KERA na every year chireta chotetheria maintenance wengo mujumbe ozo ekire committee ya roads and development infrastructure ale ya bunge. What are you robbing for ikethroa still zirazera ni ukinye kathirongo. Murega ariuga kiuria kira nanda akariba North baguchoria nigike yogo kwethroa utena interest ya antu bare otongeretie kana number 2 ni ability utenio kana gukumeno na area iguru guka utomba kwariria gintu kiomba gutethia gugetera antu bandamane. Bunge musiasa Murega ariuga ndira waziri wa Rogeri Kimugara gicigo mbunge kintuko ya kiumia nthiru na baere wira ni bo mirandi ya Roje arana ndo ugite mawira ne ja ni kanyaka mubunge wao kuja thingateria. I mentioned some major project na waziri omba kurespond au gategera za through your committee ya water ko it is your sole responsibility go follow up what to raise as a community turi atongeria banture na go thingatira rozi rore project ira omba kwithiro igifandwa ikendetethia antu ba North na more specifically antu ba Nyaki West no nturozi rore mega project ko ga kira twakulikania kairi na kairi no ntu budget kaura mwaka zuzu ya rozi rorea na inyama antu asiwa system iretera complete North na project inge iria twaririria ntuku iria ko kethro tithingata waziri uthingata project ira ikirwa then batu 2027 tutakuwa nawe hapa kwa hapa unyo kwa unyo. Report ratu cia Weru Juma ria kwa rieto ni mutuge kare. Skuru ya Mwangandia Secondary ya Recentment inithirite nende kare kondie njero ya pumiche KCSE ya mwaka yo 2024 na mbere buru skuru inandikithite minisco ya 5.3 ara ritobele pawete grade ya A- kumuna na mpumi nende skuru ikethira ikiarito 27 University mpumi kenedi ni arito arimo na kinyasi ya nteru nonto worarito baba bwethiti boya kire kiario kiu. Specific, we got the best results ever that this school has ever gotten. We got a mean of 5.325, an improvement from last year, 2023,
or 4.9. We want to thank God. We want to thank God because we had done a lot with our candidates. We burnt midnight oil with them. We invited the parents to walk with us this journey, and surely they did. The members of the board came and gave their support, and we want to appreciate that with this kind of concerted effort, we've been able to achieve what we prayed for. We want to thank God because this surely is an answered prayer. We want to appreciate the candidates in the absentia 2024 because they indicated very clearly that they would get to what they were capable of. At least we managed to get 2 A-. Sisi tumeweza kupeleka watoto 27 university. Wale wako na C+ and above. Hata last year zilizote zimetokana sababu ya sisi zote kushirikiana. Na hata sasa tuko na mipango. Nataka kuwahimiza hao wetu sasa, hizi results zinaanzia, tuko na wanafunzi hapa. Tunapanga mikakati. Next year tuwe na hata mingi. Tu attain mean grade ile iko juu zaidi. Nchokia nkatho nontu bwa arimu betu, nchokia nkatho nontu bwa arito betu, nchokia nkatho nontu bwa aciari betu, na inya nchokia nkatho nontu bwa mheshimiwa wetu na tweja ambassador hindi gigitari ara tukinyite gatukoromba na gitio gikinene gukombika hagatwa ambasi ya uria ete skuru ingi twagwirwa mono. Nkera ngaibwega for the good results na nkathankia our administration the support system kiribatu just staff and nkenda ku encourage girl child inyabuba getete bwega lakini nkera girl child bwendere gutumia. It is possible, it is doable. Next year kinyate no tumbe ku that celebrate a girl na maina kana plan na it is possible girl child. The current form 4s 2025, the current form 3s and form 2s, because they have seen it, they have experienced it, and we want to encourage them that the sky is not even the limit. It should remain the lower limit. We want to encourage them that they continue working very closely with the teachers, they remain disciplined, they remain focused, they remain committed, and we know that we are headed for bigger performance and achievement. Gikundi kia ekuru kumanteretia kama Embe North na dietwa mwishuri bamenereti mubunge wa mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia tikiraba kubote wirane ainge burabonde abanenkera bakiaria bawete obisi ya governor thirite baliongira maita 3 nende note utethi bethira bakiona kumania nayo nkuluki bethirite bakiwa ne bethirite bakiria mabisa burabeto baliongira mbesa na nende bakondosho kirwa mbesa ukiri kibindi kia tuku mirongo dene mwe kithira tiu bakithira bakibwithie maandamano mwanka obisine yawe. Nicola Chabari aina ripoti ni obisi Madam Kaile biato ko laumu na nonto amemba baba ikundi ikia mwichweri kira gitirimana antere echa kama waba ko laumu obisi obo wa Kailemia watweka tukaria ira obisi ya Kailemia ngarama kenda be yera proposal batu botene mani nabo bali ugai bathurite ebone ne nonto omwanka athaino kiraba kwenda kuma kiri obisi eno ni baba chokerie mbecha ciao ira baro tumira kurira ngarama mabitha baba kwirikana bauma obisini iya umubunge ojo wa ekuru bakaja antere ino chakama bakiuga ibayete kwariria ekuru baba bura bakathi na mbena kujuriria proposal na bewe mbecha ciangaf atwere atotumira obisi yake atomo obisi yake kuma maritha to yeya na atukuma atuma mwanka to ta maritha to mria yere atomo obisi renge baya batwera ne akira ngondi tekere mwathi ko batwe totebu ko lo Mukailemia ko batwe ende itomwetia mbesa cieto ngiri 13 na mana mwanja yatwane nkero obisi yake nonto itwamunenkeri to baririte ngarama na wengwa na atwere antu bake bakeya na be yingarama batweta cia kutogora thine itare ndera yani tokola umuburu na itomwera Kailemia akare agutomanira mbesa cieto ira twanenkera obisi yake na omani muntu wetu amurebu muntu nete asabari 3 na twemurera ngarama toito obisi ne tukwona getheka proposal cieto itakinyire obisi yake yonda yeyao yaya atura kato bwesi aro ntukweru are mware akarandi omwe awe mwakira ngondo na batu tore amwathi no myitokera inye iciaro tu
atura nesiaro to bwa yo bwethete to atamuri proposal sieto twandikire na boya bwatura bukea na buteya ende itokoria proposal yu itokuba onto eso inde birwagwa au sponsor na 40 ninge ngekoro ndi wasio na itwamuri nyeto ina nangere ngekwe mwana omba ko yato tetheria to sponsora itokuba nara ora ontonje kotekwa ate kodioronga no nto ate ya mwathi wondi neto mwibwa ndukwa no korea bisi ya kaile mia atoto mairantu ya wonde ningara make to bare yaira lakini yote watu ona Bwana Yesu asifiwe. Baba twetie mbesa tokarita tokanenkanera batwere tereni mweri yo ona thai kuma 2024 na 2023 na 2023 tutona nombi batwe no tora kure mbesa ke tokere angarama oto atokero rite ngarama fulani tokarea lakini tu otekintu kyo tuona ko twera wa ntiwa windows icie yati atethwa muntu wale kweya na twera irimerengeti tuibwekanio twamuritira mbia ngiri 6 na twamuthani batu mugaitura longa tura twaromba kinya marando bwonga tutete na tuembe tutla tweterete na tunga atwira iri na tomauta no tebio tuona tue no gaturete thina utokoria ende murungu baba kaile mia totianerio mwana nkia ninge na tuicie na batu turenkia bo barijite na bakauga ate bari banenkera ntugo 21 na ntuje bari agucokia ambecha achiao tukandamana mwango bisine kaile mema 3 kato mwa onyo to mwa ntuko 21 sume 3 akari otunenkera mbesa sieto tutekwende inya into byake nonto batwe ekundike kuma twathura ni twandikite proposal nyinge muno itokuibwa tothori no pio ito ni batwe thai totenwe bururu no mbwe ibatore nyangara meto ake twitethi twetwengwa Bwana Yesu asifiwe twitethi twetwengwa totekwenda tathika ile metwe kwanza tuisie ntiwa isia murungu na twatethi bururu tokwenda bisieke twe asokaira mairi 3 na tokoria atere tongekoro ntiwa wau nyingi aminyo kinya ke batwe kuma kama wege Benoth Betan class Chabare Otonekanya yako no kanchokerete na Nteto ingi. Karibuni. Hii ndio bedi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri na byo mithemba kathomba gutigira ngugini kuritomori jote kunoga. Nko mukaribithia thina Nteto ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi nko mukaribithia muinge liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana utuliongere Greenwood Mall. Victory Furniture where comfort meets style.
Muchie Morris Mutugi hurari mwana wina mwathene ndi yo kwenda rwangiro KWS rwithira rukibarea nyuma ya mwana wo kwithira kiorowa ni njou mwithune ntere tia kibukuro kuringana na muchio baruwa Mutugi ari kurochoka muchie December ni bethira bakiringa riboti na tariki 3 January nirio ethiro mochari akirikana oyiro mwithune yakwite nende ni bakoroma kwithira bakiri wasare na kinyotethia kuthika mwendo wo. Mbicha cha Morris Mutugi wa ntura ya ikwego wa Thaa Mugwanja chiojurite mitandaoni kuma tariki 19 Disemba antubago bakimurithiria nyuma yake kura muchie wa ntugo 6. Wanawegwa Morris atari umujuru kimathugania bariuga atari na kamenyeria kurega gucoka muchie kwa ujue uranwe amurerete. Wene umagara kathie na gacioka lakini kuma ntu kwenu tariki 9 Morris atachoka kuoneka kairi. Tariki 15 twathie kwa polisi na bila HOA twaringa ripoti toka kwena missing person one Morris Mutugi. Tuendelea kutuma messages in WhatsApp groups, twatuma Facebook kuni tukatuma ntu tukerwale katharaka tukathie tukethira tikuoneka. Kiumia kia mbere kia mwankojo irio bathuganirie guchwa mwiri wake mochari araba kuthi mochari ya cibitari ya rufaa ya Chuka baithire miri yiri itakumenyekana ene umwe wau wa mtu auragirito injogu muthituni wa Mubukoro tariki 10 mweri uju wa Disemba mwiri uraba guchura itha bachumenyire tau wa mwana wago Morris Mutugi meaning auragirwo ni njogu wa tariki 9 rĩrĩa aurire. Riu tuwe twatũra tũgĩcuaga muntu tukimenyaga rimwo na nibo twacokire tuona mbica inu iria ciaringĩtwo arĩ fresh ndio tuonire mũrũnu wale wa Morris Mutugi. Family ambia kulisikaba kuma January 3 na kumau ma uniform kanitha na atori na kumau twakia mũrigo nuru wetu nonto Morris nikana gatengina gate muciari gekana gacoe na thĩinĩ wa community no matũraga ni community very poor. Indi baribanga kunogokia Morris Jumamosi no ara amwe na ogu bakuga ibaremetwe ingarama ya ithimi bia postmortem biraborichi bakuga no mwankabia mbiro mbere athikwa na kinyangarama ya ithanduku nkari ya ukamata mwiri na kuthithia mbere kiatho irabakuga ire kinyamugana wa chiringi ngiri 200. Itwendekana ngiri 65 ikathi mbali ya hospitali cionka tutukuthunga mibango enu ingi nonto postmortem na kwa mandagitari tutathio tukwenda thaino muthomi wajuke mathigamani ma muthenya wa Jumamosi na tuthina njira ingi na tukwenda kwa materia bali ori nto ino function ya account ya county government to evere mbere 2027 na waboteka ana nini enu ingi ya moria ya postmortem ino kwenda kuthondekwa anayo tulibere Nkroki ibakoromba nkiama yo menyeri bwanya muchia mito KWS Baikre Morris mutarini wa anto baraba bateri kurewa nyuma ya kura wa inya mucha kithaka. KWS mamenya bo mangi compensate mwana uyu na matetherie ichuwe ngina alali atoto orphan ngina wawe accidentally agwire kithimani kia ronchi last year nevenwe akwire through droning kwa ronchi ni rwa River Nairobi. Kana kau ina ne akwire nethene akwire na tigwa nako na nigakwite kura kwa njogu riu ni nkwenda utethio ntethererio ko nundu mathiko ni manju wa mochi utina kintu uritole na wa gutethereria mathiko ma na ndu mara majite marutete ngiri 20. Riu ni ngoromba muthomi njuke antethererie kuri bambire ya mochari na ni kwirwa abira motamu ni onwe gonchinda no ndugutina mbia. Nkiripotera Weru TV kuma ntura ya gikwego wa Thaa Mugwanja mbita wa Samuel Gaishima. Mutheyo Nteto cia Weru Thaa Mugwanja gucokera nkatho no tubuko wathandite na unita na mbere ukenera mibango engi ya Weru TV.